Wah guys, aromanya udah kecium banget guys. Wangi, mantap wangi guys. Oke guys, kita coba seblak ceker lagi guys. Ini seblak 10.000 guys, gourmet. Kita langsung makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Segar guys. Cekernya guys. Pedas guys seblaknya. Ada baksonya juga guys. Pedas guys, mantap.
Mantap guys, pedas. Oke guys, selesai sudah guys, habis cekernya guys. Pokoknya pedas guys sebelaknya, mantap. Oke, nanti kita lanjut lagi guys.